Muingi ni weritheirio kihonia gia gutura niguo kuhukia kaimana makanitha maria makoretwo magithomithia arumiriri ao mawitikio mogomu kuona thirikari ni gathikite mitaratara mirumu ya kugiririria ciiko ta iria ihanikite mwena wa Shakahola kaunti-ini ya Kilifi. Miario ino yaritio ni kamiti ya mwanya iria rathie na mbere na kuungania mawoni ma muingi megii muramatire wa ndini hindi ya mucemanio wa hamwe uria maranyitanire na atongoria ndini tiganite, aruiriri a ihoto cia umundu, ikundi tari cia githirikari hamwe na muingi kuma kaunti-ini ya Kakamega. Thirikari kuingia kwa makanisa kuchunguza kujua wanaabudu namna gani. Nimeunga hiyo mkono. Matongoretio ni munini wa muikariri giti wa kamiti ino muthikafu Mark Kariuki, amemba a kamiti ino maugite kuhitukira kamiti ino thirikari ni ihotorete guthurima mirutire ya wira ya nyumba cia ihoero niguo kugiririria arumiriri ao matikahingicwo ni atongoria a ndini ici. We will take care of radicalism and extremism and cults. All those things will be dealt with. So I can say to Kenyans, there is hope. We have got umbrellas that actually are representing many churches here. And if one church has done anything wrong, before they mishandle or before they go to ask questions, something that is not quite clear, they should find out from these umbrellas. Kamiti ino ningi ni yugite ni gukoretwo na magesha hindi ya wandikithia wa nyumba cia ihoero kimenereria maafitha thirikari ni kiria yugite amwe ao ni makoragwo na umenyo wa kiria kirathie na mbere makanitha-ini maya na uguo kuria thirikari gukorwo iri maitho mahinda-ini mari mothe na gukuruhania atongoria matiganite kurumanirira na mihang'o uria ratwarithio na mbere kanitha-ini ici. If there was any criminal in Shakahola, if the people died in Shakahola, that's criminal. Ihinda-ini riu mutongoria wa ndini ya Githiramu kaunti-ini ino Abdul Rahman nindekithitie kumbo gwa ikundi iria irithomithagia muingi gutaukirwo mathomo ma ndini maria mari mama na maria ma kumahingisha. Mashirika haya yapewe majukumu ya kuweza kuwachuja wale viongozi ambao kwamba wanaweza kuongoza kuongoza mambo ya dini kwa njia ambayo kwamba inaridhisha. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a. So what do you want?